Moja to eba choko tu. Wa boda o yini ni ama kwanji nkwanhie ni na ba na e bonsan po o ma de tini po ada sesu no worry ya couples bombo grad couples be God have mercy upon us. we are not na we are trying to service na name mo so wo bla bonya bonyina asa be due mo so ade woni ne ti wo fa we for ch0ped busa no no ani enu ebusa no wan kan no kweti na me hwehwe wo ono ani busa me ko fa no wachi ono ani anyu ono ani wo se won bibia nsi woni maka amasa so kan kula o nyango mu tia ka wasase atesu obi aba me ne wo ne kwadwo ana me na me ne kwadwo ne ye adwuma be so ma ti kwadwo aso wo ne ka go nya accident no no anso no ma chin no ma je ntu ye Okay. kwadwo ko fa da vu aba ba bi eda na Jago po kam mi krom so tuntu na babo nan. Jago na apumo so na te gale nan. Epoi. Me so le se me ko to so aba. Ba ya obutuzu diu. Se ya hwan ya. Ewrade du onim se me ya. na re ne wanu nsabo Oni bu sansam bo a. hey Me kam nan. se wo ye bad sa woni nadamfo wo kotadua na ro ba no wa fim code odi wo dia wo to ya wo de papa wo to ya wo de papa what you say with you say what you want shall go na so you no one order ada light ni dem o Charlotte kasa me ho light ni ho ah Mami kasa light ni wana eti wan ana no wan mo sa na eda na ma na damfo ne wo dai Charlotte eda na ma na damfo ne wo dai Na damfo ne ye line. me na ma damfo ne ye line me ma dan for your life. Ai. Nya me tu aka bo bi ati. Ndu ni madam for na ni madam for kwatena ni ni mkwate. Nya me tu aka pa bi ati. Asampani ba. Dem na kula se nyi se kula no de o de problem kula o. Unu so ka che me performance ni o. Performance no ka che me o. Na woso am ye line na wo wusu ada na no adamfo so no ye me kwajo enye kwajo enye kwajo O le gbo mama ni e. hey mami mdu ako enye kwajo Let go sit down. Ondi mi Chop you. hey Both sides. na so film mami enye kwajo kwajo kwa ne kwajo no kan da me kwajo ko fan one day no minimum no o kwajo ntin o edem wo so be tenten be se mo otu ase na no akoda ba bi se no mo da ba bi se me so na ko to nso aba me ba obutuzu du buta se no wọ́n yà wọ́n ni mi sẹ́ kesi be ni awuade na ba sa wadanfo no wusu ye ne dey mi bo ni dua ana wo na chese mu mienu dia popo nua da bi o mi na asima kuma mi bo dua mi go to nso no wuche mi to nso no wi no na eso ko pe ba bia hai o poa mo mi dia so story me ye story na me bia we ke na tia no na kwa eso ko pe ba bia hai na kwa be di wo ba no no smart me ba o fro ni madam we pa she wo ko pe we ba bia te ko hai wo ba hono so ba ne we ya de da bi madam mo mi mpa jo ti o mi ti ewi asimo ukunu ana o boy a wona da no me draw no bi ewu ya twere kire o boy ane da ana ukunu ane da no o dua tete kula se o minimi kunu dua ni ana ayin to di wulom no se ya wura dinya wajimi o sa unu se wasu to ni da ma de ex na ni su awa he hwe unu se mi jira o this time no ton san e kan no ewa na me ko da ye o nya me tu aka po bi ate no o mi jira o na tesi so da ba de ne ko ma ko ka chenze Charlotte o de ntesa kwa champagne be ma unfin unye nyan o kwa cheklo ntimi nyimo ba e so ze nyame tu aka ati ana Charlotte insan na nyewe anya me dia ne dia ho dia wa ma ha se me ba efa no ko da ba ho no efa o ya da ni ma Monsieur kwesi na ba mfio sabe ni medai o me sha matar black na me da no so butum tina wuti mi o da mo na me na chasa wo de chasa ene ni kwa ene wo na apamo na de ntina me bro ska o ka che o mo so mo eskada